қисмати дуюми тоистгоҳ бо Исфандиёр Носиров аст. Аз он ки сабти пешинаи мо бо як мушкилии техникӣ дар борон кор накард ва ҳамаи он сабт барбод рафт, аз ин рӯ бо муҳаббати акаи Исфандиёр мо қисмати дуюми барномаи тоистгоҳа сабт мекунем ва қадамзаниро шурӯъ мекунем. ҳоли бодаво хеле хуб аст ва акаи Исфандиёр ташаккур ки муҳаббат карда омадед. қадам мезанем ва суҳбати мо унҷа банд шуда буд ки акаи бузургмеҳри Баҳодур дар барномае ки шумо муҷрии он будед гуфта буданд ки ман аз устодони равоншинос талаб мекунам ки китобе бо номи «Психологияи мардуми тоҷик» навишта шавад. савол ҳамин аст ки чаро ин мавзӯъ дигар ба инобат гирифта нашуд ва оё ҳамон андешае ки чанд сол пеш буд ҳолиам ба дардхӯри мардум ҳаст ё не? бале дархӯр ҳаст. ҳар китобе ки вобаста ба соҳаи равоншиносӣ ё ман психология чуноне ки шумо гуфтед албатта дархӯрди ҳар ҷомеа буду ҳаст ва аммо он чизе ки устоди мо пешниҳод карда буданд албатта бо сабабҳои гуногун пеш аз ҳама вақте ки як чиз пешниҳод мешавад бояд аз пай он шуд ва шояд мо дигар пешниҳод кардему аз паси ҳамин кору ҳамин идея нашудем, шояд бо ҳамин сабабҳо дигар монд. агар ба ҳамон қисмати навори гузоштаатон дигарем аксари ҳамон мавзӯъҳо ҳал ношуда монданд ва ё ба гунаи дигар шакл гирифтанд. ба мисоли мутахассисони беҳтарини худро то ба ҳол аз даст медиҳем. барои чӣ чунин аст? ё ин ки мағзи фирорҳоро шумо дар назар доред, фирори мағзҳо нехтараш. ин як тенденсияе аст ки фақат мутааллиқ ё ки тааллуқ ба худи Тоҷикистон нест, ин дар тамоми дунё ин чиз ҳаст ва албатта нигаронкунандаам ҳаст дар баъзе маврид. вақте ки мутахассис оне ки воқеан дониш дорад, ҳунару маҳорати хеле воло дорад, ӯ албатта маблағи андак талаб намекунад. маблағе талаб мекунад ки ба зиндагиаш хубтару беҳтар гузарад. хоб вақте ки ба ӯ яъне маблағи хуб дода нашавад, ин маълум аст ки ӯ тарки кишвар мекунад ва дар дигар ҷое ки шароиташ хубтару беҳтар аст, имконият дорад, дар ҷо фаъолият мекунад. дар наворҳоятон тарғиби китобхониро зиёд мекунед. ҳоло ҳам китоб хонда истодед ва охирон китобе ки хондед чӣ аст ё чӣ мехонед ҳоле? саломат бошед. бубинед мо аз ҳамон рӯзи аввале ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ омадем гӯем бо тарғиби мутолиа омадем. мутолиаи китоб, рӯзнома, маҷалла ва ҳар чизи дигаре ки арзиши хонданро дорад ва аз он як чиз барои худ гирифта мешавад. ва то ҳол албатта мо китоб мутолиа мекунем. лоақал дар як моҳ ё ин ки ду моҳ ман кӯшиш мекунам ки як китоб мутолиа намоям ва ҳатто бисёр вақт ба бачаҳоям тавсия медиҳам ки шумо бояд лоақал дар як рӯз ҳадиақал то 10 саҳифа инсон бояд китоб мутолиа кунад. агар дар як рӯз шумо масалан 10 саҳифа китоб мутолиа кунед, дар як моҳ ҳудуди 300 саҳифа мешавад. яъне инсон имкон дорад ки ҳар моҳ як китоб мутолиа кунад. ҳамин китобхонии шумо дар зиндагиятон чӣ кӯмак кард? пеш аз ҳама бубинед, ман баъзан вақт ба бачаҳо мегӯям ки шояд ба ман маблағ намедиҳад як қисмати он китобҳое ки ман мутолиа мекунам, чунки бачаҳо мегӯянд ҳар чизе ки ҳамин маблағ тиҳад бояд аз паси ҳамо ҳаракат кунеда. аммо ман бар зидди ин гапҳо ҳастам. баъзан вақт китоб агар маблағ надиҳад ба инсон ақлу фаросату одобу тамиз медиҳад. ин чиза дар баъзе онҳое ки миллион доранд дида намешавад. миллион доранд аммо ақлу фаросату тамиз надоранд. ин чиз хеле муҳим аст. барои чӣ мардум дар ҳама чиз тақрибан маблағ мебинад ва он ҳарфи шумоем ки гуфтед агар ки ҳамон китобхонӣ маблағ набиёрад барои чӣ китоб хонад? яъне боз китобҳоям ҳаст ки воқеан барои сармояро беҳтар кардан ба як кори хуб даст задан ҳам ҳамон китобҳо ҳам ҳаст дигар. бале китобҳо хеле зиёд ҳастанд вобаста ба мотиватсия додан ё ин ки таҳрик додан ки чӣ гуна инсон бояд худро инкишоф бидиҳад, маблағ кор кунад ва амсоли ин. аммо бубинед аксар вақт бо сабаби вазъи пасти иқтисодӣ гӯем мардум фақат аз паси
بیشتر مبلغ هستند. چیکار کنیم همین روز زندگی خوبتر و بهتر گذرد و به قول قوت لایمو دریافت کنیم. تمام دیگرش حوالش بر خود و آفریدگار سپرده شده. 3 سال پیش گفته بودید که ماه از سامانه‌های اجتماعی و استفاده تلفن دور شدند و همین قصه هم بود. حالا همین کارا میکنه؟ گاه این عادت هم هست. ما از شبکه‌های اجتماعی با سبب به قول زیغ شدن، چون که در شبکه‌های اجتماعی همون چیزی که ما می‌خواهیم دریافت کردن نمی‌توانیم و بعضن وقت ما نوارهای می‌گذاریم که از بجای رحمت لعنت می‌شنویم، از بجای مثلا با کسی توصیه دادن و یارو دوستانتون فرستید میگیم بر اسم رو دشنام میکنن. بنهایت دشنام در شبکه‌های اجتماعی زیاد است. شما حتی اگر از مولانا بلخی و از فردوسی و از سنایی و از صایب و یک غزل گویه حقورا نمیدونن که این مسئله سخن متعلق با کی است، فقط دشنام که تو شاعر شدی، تو نصیحتگر شدی، تو پانگو شدی. و همین خاطر گاه همین گونه خلاصه میکنم که از شبکه‌های اجتماعی کلا ما دور میشویم، یک خود رو با قول تسکین میدهیم، سبک میکنیم، باز برمیگردیم، با بینم نمیشه. تقریبا مثل یک بیماری شدگی است. بیماری است البته، بیماری. در برابر اینه که همین کارا رو میکنن شما رو ناراحت میکنن، با فکرتون چرا چنین است؟ برخورد اینا به خاطر چی همین گونه است؟ این بیشتر گفتن که از مطالعه از آگاهی از سطح پستی معنویات وابسته است. اگر معنویات، دانش و معرفت و خیرت انسان بالا باشه، وای الکی چیز خوب رو از بد فرق کردن میتواند، تفاوتش رو میدوند که چی است. چون نمیتواند درک کرده، بعدا با تماشای یا که انتخاب چیزهای سطحی میرود. ساعت 22 پنجشنبه 9 دکبر سال 2021 نوار 1 دقیقه خاموشی در نزد شام. و چی معنی بود اون 1 دقیقه خاموشی؟ این خاموشی ها خیلی زیاد است در زندگی بنده، اما همون خاموشی به خاطر نبودن نیروی برق بود که همون لحظه ما همراه کودکای خانه گویم نشسته بودیم و اطراف کدام موضوع صحبت میکردیم و در همون وقت ساعتی که شما گفتید در عصر 21 در همین شب و روزی که در تمام کشورهای دنیا صحبت و بحث و بررسی از موضوعهای گلوبالی است، برق یک بار خاموش شد و همه گرد شمع بودیم. در نتیجه ما یک نوار کردم که خاموشی تا بکی، نزد شمع ششتن ها تا بکی. گذاریم به سمت تحصیل که در سمت ژورنالیستیک کرده. اهمیت داده باشد تا حال اختصاص ما رو پدر و مادرم قبول میکنن، یعنی انتخاب میکنن. سال 2007 شما به دانشگاه ملی داخل گشتید. انتخاب سمت ژورنالیستتون از خودتون بود یا کسی توصیه داد؟ نه از زمان گویم وقتی که ما دانشجو شدیم این انتخاب خودی بنده بود و البته با راضیگی و اینکه مصلحت پدر و مادر و بزرگسال‌های عائله، اما انتخاب از خودی من است و هر یک انسان یک دانشجو می شود و در خارج کشور است یا که در داخل تاجیکستان است، او البته باید که انتخاب درست رو خودش کرده تواند. وقتی که پدر، مادر و یا کسی دیگر شما رو مثلا شما میخواهید که روزنامه‌نگار شوید اما شما رو میبرن میگن بیا دکتر شو، در اونجا هست آینده درخشان است، صاحب اما چی میشه گفته، اینو درست است. وقتی که او استعداد و هنر و مهارت و دانش مثلا روزنامه‌نگاری دارد اما او را میبرید میگید که شما استوماتولوگ شو، تمام دندان میکنه میپرته و نمیفهمه، یعنی قدرت و دانش توانایی نداره. با همین خاطر گمان میکنم که هر کس باید در انتخاب آزاد باشد و البته با عقلانه انتخاب کرده تواند. کسب، اختصاص، هنر یا هر چیز دیگری که هست. همین کسب ژورنالیستی را اکثریت خب خودش کسب ژورنالیستی قدر درآمد نمیارد، یعنی یک اختصاص نیست که برای بعضی ها درآمد بیارد و همین چیزا مینالند و انتخاب نمیکنند. ولی باز آنهایی هم هستند که در این سمت موفقند و زندگی خوب و بهتر دارند از سمت روزنامه‌نگارشان. پس معلوم می‌شود که اینجا انتخاب در برابر انتخاب کردن یعنی از خودمون شخص هم وابسته است که چگونه برخورد میکند با بله 100% درست است.
воқеан баъзе касбҳо инсонро миллионер намекунад, чунон ки пештар мо гуфтам китобҳое ки ҳаст чӣ гуна мо миллионер шавем мегӯянд, миллионер намекунад, аммо ин дар дохили ҳамин касб кору фаъолият кардан ин меҳр аст, муҳаббат аст, ишқ аст, ҳамин гуна аст. лекин он чизе ки маблағ албатта асоси ҳама кор аст, асоси ҳама кор аст, аммо шумо бибинед баъзеҳо ки соҳиби пулу маблағу гӯем худашонро муаррифӣ карда метавонанд ба ҷомеа ва номашон дар натиҷа маблағ меорад. ин аз меҳнату аз донишу ҷаҳонбинию такоппуи шабонарӯзии онҳо дарак медиҳад. Инсон агар воқеан ҳамин як дониши касби профессионал дар касби худ бошад, ӯ гумон мекунам ки метавонад муваффақ шуда, лекин як камтарак заҳмат дар кор. агар хато накунам аввалин кори шумо телевизиони Баҳористон буд. Мегӯед чанд сол кор кардед онҷа ва чӣ барномаҳо доштед? хуб, аз соли 2007 замоне ки дар курси аввал донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил мекардем, дар асоси як озмун ба телевизиони варзиш дар бахши барномаҳои варзишӣ онҷо озмун шуд. Дар телевизиони варзиш, дар телевизиони Баҳористон дар бахши барномаҳои варзишӣ, бале, дар идораи варзиш ва бозиҳои шавқовар буд, агар хато накунам. Дар асоси як озмун мо гӯем рафтем ва роҳхат гирифтем ва дар натиҷа оҳиста аввал баранда ва баъдан муаллифи чандин барномаҳо будем. Аз ҷумла барномаҳо доштем, мо 7 рӯзи варзиш буд, барномаи асрор буд, барномаи фреш буд, интихоби ман ва чанд барномаҳои дигаре ки ҳудуди 4-5 сол дар телевизиони варзиш пешниҳоди тамошобинон мекардем. Ҳамон шабу рӯз ба қавле ситора будем. Хуб, дар он вақт ситора будан чӣ хел буд? ин ситора ба ман дар дохили нохунак, ин ҳам ту ҳазл буд, чун донишҷӯ будем вақт ин ситора чизо байни ҳамкурсо дигар аллакай шумо дар телевизион. Не, мо он гуна набуд. ам ту гуфтам ки мақсад ҳар рӯз хуб омедем, дигар дар телевизион мо баромад карда ҳастем. Ҳамин гуна як шӯхӣ мекардем бо бачаҳо. Аммо дар он шабу рӯз, махсусан вақте ки инсон донишҷӯ аст, ин фикрҳо умуман набуд. Ситора шудан, дар як ҷо касе як бината салом кунад, ҳурмат кунад, тамом дигар бояд мо дигар хира гардем, ин гуна набуд. Аммо салом додану ҳурмат карданҳо буд. Албатта, то ҳозир ҳаст ва ин боқӣ хоҳад монд. беҳтарин. Барои ман ҷолиб аст ки ҳамкурсҳои шумо дар идома диҳандаи касби худашон буданд ё ҳоли дар куҷоҳо ҳастанд? ин зиндагӣ ҳамин хел аст ки инсонро баъзан вақт шаташаб карда аз касбат мегирад, ба як касби дигар мебарад. Албатта инак ҳудуди 3 сол зиёдтар шуд ки мо ҳам аз касби худ, аз рӯзноманигорӣ як каме дур шудем, ба пуррагини як каме дур шудем. қисми аз ҳамкурсҳои банда низ ҳоло дар телевизионҳои кишвар, дар радиоҳо, дар рӯзномаву маҷаллаҳо кор карда истодаанд ва як қисмати дигар омӯзгор шуданд ва як чанд нафари дигар дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русияву Аврупову дигар кишварҳо аст. дар радиои Тоҷикистон ҳам кор кардед ва чанд муддат дар радиои ватан ҳам. Бароятон кадомаш наздиктар афтод, телевизион ё радио? агар аз ҷиҳати омода кардани барнома гӯем, дар телевизион каме душвор аст. Сабт аст, танзим ва мусоҳиби хуб ёфтан, ин бениҳоят муҳим аст барои як хуб баромадани барномаи телевизионӣ. Аммо дар радио гумон мекунам ки бароям як каме осонтар ва шавқовартар буд, ба он хотире ки мо бештар барномаҳои мустақим пешниҳод мекардем ва дар умум як суҳбат бо шунавандаи актив бароям хеле ҷолиб ва шавқовар буд. Чӣ сабаб шуд ки шумо ҳатто омӯзгориам кардед, яъне ба самти омӯзгорӣ омадед ва гузашт аз касбе ба касби дигар чӣ хел буд барои шумо? ин мо метавонам гӯям ки рӯзноманигорӣ ва омӯзгорӣ ин ҳарду бо ҳамдигар мисли занҷира ҳастанд, бо ҳамдигар гӯям қариб ки талъам ҳастанд. ягон гӯем мушкилӣ ва ё ки осонӣ ҳам набуд, барое ки ҳарду кас бениҳоят заҳмати зиёдро талаб мекунад, махсусан ба рӯҳияи инсон
таъсири зиёд мерасонад. Аммо омӯзгор шудан ёки омӯзгор будан ин дар хуни мо ҳаст, чун падару модарам омӯзгор ҳастанд буданд ва мо ҳам як ҳудуди чанд сол худро санҷидем. ҳоло дар баробари блоги худро пеш бурдан боз ба чӣ корро машғулед? бо ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият кардан, ман аслан намегӯям ки ман блогер ҳастам. Аз рӯи ихтисос рӯзноманигор ҳастам, аммо ин барои ман ҳамчун хобби аст. Ва дар баробари ин мо албатта кам-кам ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастем. Соҳибкорӣ ҳам аллакай тамоман агар ки журналисту омӯзгорӣ агар барои ҳам занҷира бошанд, соҳибкорӣ тамоман бахши дигар аст. Тамоман самти Инҷа дигар. чӣ хел шуд бархурдор? Инҷо агар шумо силсиланаворҳои бандаро дар ҳамин фейсбук махсусан дида бошед, фейсбук ва инстаграм ҳам муомила дар бозор, шумо аз онҷо дарк мекунед ки асабҳои банда то кадом андоза хароб шудагӣ аст. Чунки вақте шумо як чизро 10 бор, 20 бор, 100 бор, 1000 бор мегӯед, боз мепурсанд: хай бачӣ, хай чӣ шуд, хай чӣ буд? Хай намешавад. Хай намешавад. Баъдан мефаҳмед ки воқеан дар ҳар як самт фаъолият кардан душвор аст. Як самт не, ҳар самте ки шумо фаъолият мекунед, як душворӣ, як нозукии худро албатта ки дорад. Лекин самти савдо, бозор, бо мардуми оддӣ муомила кардан хеле душвортар аз ҳамин рӯзноманигорӣ ва омӯзгорӣ аст. Акай Исфандиёр, инҷа бахши нав дорем. Ном дорад чанд ҳаводиси имрӯз. Ва дар ин бахш саволаш ҳамин аст ки калянкашу бероҳа шудани наврасон барои мо даҳшат аст. Чаро падару модарашонро ин чиз нигарон намекунад? Ҳамин баъзан вақт ман дар суҳбат бо бачаҳо мегӯям ки вақте ки падару модар худ таълиму тарбияи дуруст нагирифтааст ва чӣ хел метавонад ки фарзандашро таълиму тарбияи дуруст диҳад? хел аст. Бале. Ӯ таълиму тарбияи дуруст нагирифта бошад, ҳатман фарзандаш мисли худаш мешавад. Ҳеҷ вақт аз вай болотар намешавад. Як мақол аст, мегӯянд ки шумо падару модаратонро таълиму тарбия надиҳед, бе ин ҳам мисли шумо мешаванд. ин як маъно ё ки гӯем фалсафа ба худ дорад. Аммо аз ҷониби дигар, чун падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд беэътиноӣ мекунад, ана мо мегӯем ки хонед, мегӯяд не барои ма пул намебиёрад. Мо мегӯем донишгоҳ хонед, мегӯяд ман маблағ сарф мекунам. ё ҳамин гуна дар натиҷа баъд фарзандаш ё ки худаш калянкаш мешавад, ба бар меравад, ба як ҷои дигар меравад. Ва аммо аз ҷониби дигар бояд як муҷозотдиҳӣ, як камтарак ҳозир ҳам ҷоннок карда шавад ба хотири пешгирӣ кардан. Барои ман боз хеле аҷиб аст ва хеле аламовар аст ки барои чӣ падару модари имрӯза вақте ки фарзандаш барои тарбияи фарзандаш беэътиноӣ мекунад. Яъне ҳаволаша мегузорад ба мактабу ба донишгоҳ ва ё ки ба ҷомеа ки дар даруни ҷомеа ҳазор як намуд инсон аст ва метавонад ки фарзанди ona ба роҳи бад барад, ба мисли ана ин наврасое ки аз наврасашон аллакай дар каляну дар ким кадом як корҳои бероҳагӣ ҳастанд. Дуруст аст. Ва замоне ки ман омӯзгор будам, аз бачаҳо мепурсидам, мегуфтам фақат росташро, ҳар ки росташро гӯяд, ман як рейтинг ё ки як чоряк баҳош мондагӣ ҳамун. То ҳамин бегоҳ дар хона ки омӯзгора ғайбат кард. Аз 30 талабаҳое ки буд, талаба, толиба ҳамае ки буданд, 70-80% мегуфтанд ки суҳбат дар бораи омӯзгор буд. танқиди омӯзгор. Ҳамун волидайне ки дар ҳаёташ мактаб наомадааст, на дар маҷлиси синфӣ, на дар маҷлиси падару модар, ӯ ман хабар надорад ки бачааш ё ки духтар дар синф чанд мехонад, чӣ кор мекунад. Фақат омӯзгора таъна мезанад ки омӯзгор гунаҳгор аст, омӯзгор гунаҳгор аст. яъне ҳаволаша ба омӯзгор партофтааст. омӯзгор наметавонад ки тамоми мушкилии мактабу ҷомеаю хонаву ҳамаша ҳал кунад. намешавад. барои ҳал кардани мушкилӣ ҳама бояд якҷоя бошад. баъди оне ки оно ҷавоб доданд ки мисол мавзӯи мо мавзӯи муаллим буд, баъд чӣ посух медодед, яъне чӣ кор мекардед? ман ба он намемондам. ҳамун рӯз ба он мемондам, шуна мегуфтам хай ин ба ваъда вафо кардаму, леки то чаҳоряк ё ин ки то рейтинги навбатӣ бо албатта мепурсидам. камераҳои назоратӣ бисёр шуданд, аммо шумораи қоидавайронкуниҳо
аз он дида бештар мешавад. Ин бо чӣ далел аст? این دلیلش همون است که یک کس امروز با ما و شما گشته ایستاده است، یک هفته پس از کجای با کدام چی طور باشد شهادتنامه میگیره. در حیاتش او سر چنبرک ماشین ننشسته است و میگیرد از روی هوا و هواس رفتن میگیرد. اما نصب کردن کامراهای نظارتی نهایت خوب است. البته درست است، حالا حرکت نقلیات هم راننده های نخوانده هم راننده های بولحوث هم خیلی زیاد شدن، لیکن گمان میکنم که کامراهای نظارتی باز هم زیادتر و بیشتر باشد خوبتر است. و از جانب دیگر از همه چیز مهم به خاطر تنظیم بیشتر و خوبتر کردن جریمه جانکاه کردن در کار. جریمه هر چیز زیادتر کنیم نتیجه خوبتر و بهتر خواهد شد. ما چیکار کنیم که ذوق و فهمش و ادراک مردم حداقل کمک بلند برداریم؟ نه ترسیده، نه هراسیده، خسته نشده، مهمتر از همه ضیق نشده. اگر در شبکه‌های اجتماعی رو در نظر داشته باشد باید شماره کانتنت های خوب بیشتر شود و هر نفری که کانتنت خوب دارد و تعداد ابونه‌هایش زیادتر هست او برادر دیگری نوکارش را که خوب است ایده جالب دارد او را باید دستگیری کند. یعنی با همین دستگیری کردن و دیگرها فرستادن ما آهسته آهسته میتوانیم که در بلند برداشتن معنویات مردم سهم خود رو گذاریم. این یکی از راه‌ها است. البته با بداخلاقی بعضی بانوان ما مردها گناهگاریم اقتباس آوردید. شما میفهمانید چگونه؟ فهمانم. همین بعضی ما مردها چشم‌های به نهایت درست نداریم، چشم‌های بد داریم. هر بد اخلاقی بانوها را دیده به قول ما آب میدهیم یا سخن‌های هر گونه میگیم یا من از پس همون کار میشویم و بعدا میگیم که آنه فلان دختری خیر فلان بانوی خیر. اگر ما و شما مردها رفتار و گفتارمون درست باشد، واقعا یک رفتار و گفتار مردانه داشته باشه، تأثیر ما هم به بانو میرسد. وقتی که همین مرد زن مجاز شد دیگر معلوم است که اون مرد تأثیرش رو از دست می‌دهد. برای من خیلی جالب است که وقتی که یک چیز رو نقل میکنند و ما وقتی کلان شدنمون اهمیت میدیم گذشتمون به حاضر میبینیم که شماره زیادتر شده است. اینجا در میان چی گپ رفته شده است که از اونه که کم شود بسیارتر میشود؟ چی بسیار همین گونه بد اخلاقی ها. بد اخلاقی ها را در نظر دارد. بله. بد اخلاقی ها این پیش از همه از تربیه وابسته است. تربیه درست اگر در خانه پیش از همه در خانه درست به راه مانده شده باشه ما گمان میکنم که با آهستگی خوبتر و بهتر می شود. اما وقتی که در خانه مثالی که پیشتر آوردم هر بگن نشینی آموزگار را تعنک زنی، هر بگن نشینی یک فلان سوها را فلان کسب و فلان منصب را خودت عقل کامل نداشته باشی و به همه چی دخالت کردن گیری فرزند امور را یاد میگیرد. با فکرتون بی‌طرفی نیست که برای مثال اگر در گذشته کدام یک نفر کودک یا کلانسال اگر کدام یک گناهی میکرد حتما اونا تنبیه میدادن و سراغ پدر و مادرش میرفتن. حاضر میگن که این زندگی خودش است، این من با زندگی باید چیکار دارم. یعنی همین بی‌طرفی ها با فکرتون نیست که شمارش زیادتر از میشه؟ همه گروه خوفناک بی‌طرف‌هایند. در روسیه و اوکراین و فلسطین و اسرائیل چی میگذرد؟ جو اصلا ناعدالتی میگذارد و گویم زور بالای نازور حمله میکند و هر گونه که خواهد رفتار و گفتار میکند و متاسفانه و سخن زور با زور است. چند روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شد، 47مین پرزیدنت آمریکا شد و با فکرتون با اون وعده هایی که داد عمل میکند و عموما شدن دوباره سر قدرت آمدن ترامپ چی را عوض میکند؟ رقصهایش را دیده؟ ها و از چند گوشه هاش بود، از چند برآمد هاش بود اینجا.
аки Доналд Трамп ба курсии президентӣ омад ва аз ҳамон рақсҳош маълум буд ки бениҳоят шод ҳам ҳаст ва ҳатто президенти Федератсияи Россия ҳам яке аз онҳое буд ки табрикаш кард. Аммо он чизҳои ё худ ваъдаҳое ки ӯ дод, мо ҷангро хотима мебахшем, муносибатҳоро бо Русияву Украинаву Исроилу Фаластину Ховари Миёна дар умум дигаргун мекунем. ҳоло ба шакли дигар гӯем аломати суол аст, яъне номаълум аст ки воқеан ин корро кардан метавонад ё ин ки не. Чунки фақат бо овози як президент Доналд Трамп тамоми дунё аз як садои ӯ вобаста нест. инҷо Аврупо аст ва худи Россия ҳаст ва дигар кишварҳо ҳастанд. Аммо ман гумон намекунам ки дар як муддати кӯтоҳ Доналд Трамп метавонад ки ҷанг дар Ховари Миёна ва Украинаву Россияро хотима бахшад. Ин аллакай гӯем нав авҷ гирифта истодааст. бар замми ҳама қадар савол мон чизе ки ман напурсидам, вале шумо зиёд мехостед ки атрофаш суҳбат кунем. гумон мекунам ки ҳар он чизе ки шумо мехостед аз ман бипурсед ва барои худ бигиред, аллакай суол додед ва ягон чизи нофаҳмоӣ ба қавле намон. як суол ба ман. як суол ба шумо ин аст ки ҷаҳонро чӣ гуна дидан мехоҳед? аввалтар аз ҳама сулҳ мехоҳам, ҳарчанд ки аз он ки ҷанг як бозии касифи сиёсӣ аст, шояд ки нашавад, вале ман ба ғайр аз дар ин дунё сулҳу амонӣ дигар ҳеҷ чиз намехоҳам, ба хотире ки барои пулу мол, барои дастовардҳои кайҳоние ки ҳоли дигар сарватмандо мекунанд, аллакай карда истоданд ва зиндагии мардума то ҳад пеш бурда истоданд. фақат ҳамин сулҳ, яъне агар ҷанга бигиранду партоянд, фикр мекунам дигар олам худаш гулистон мешавад. ҳарфе барои имрӯзу ояндаи миллат. ягона ҳарфе ки мо гӯем аз замони хонандаи мактаб будан, донишҷӯӣ ва то ба имрӯз ҳар касе ки мо суҳбат мекунем пиромони мавзӯъҳои гуногун меравад, ман мегӯям пеш аз ҳама инсон бояд мутолиа кунад, хонад. ин чун инсон аҳли мутолиа, аҳли илм, аҳли фаҳму дарк бошад, ӯ метавонад ки ба масъалаҳои гуногун баҳои дурусту воқеию хуб дода бошад. Бидуни мутолиа, бидуни андешаи фарох доштан, инсон наметавонад дар бораи ҳар мавзӯъ сухан бигӯяд. ташаккур ба шумо ки омадед ва мо ҳатто дубора суҳбат кардем инҷа ва хеле хурсандам аз ин. хуб, умедворам ки барои шумо ҳам ин суҳбати мо панде дод ва дардхӯри зиндагии шумо ҳасту мешавад. мутолиа кунед, зиндагии худа беҳтар кунед ва то истгоҳ бешаду дӯстои хубатонам инҷо даъват кунед. хайр.